Kagitanio kau akire mauntu megie ogima karima ntora ya Nthambiro wa ndini ya Igembe East ni makoria thirikari ya Gavana Kawira Mwangaza kumaretera mathaga ma utungata cibitari ya Nthambiro level 2 matongoretio ni MC wa ntura inu akarima mariuga meriga utungata cibitari inu india wathani wa Gavana Peter Munya na riu ni makoria Gavana Kawira kumaririkana makiugaga ni magendaga ngendo inda cia gucua utungata uyu. Marion Karugi nacio akariba Nthambiro batongeretwe ni MC wa Murethi Mutiria ni basumirite otaria thina bokulukira kono tungata bogima bwa mwiri cibitari neo ya Nthambiro level 2 ira yakirwa itare ya Gavana Munya na mwankaru arete madaktari bakwana itenda wasikwana matanite ongwa ni kuingwa ya ingirwe na riu akariba lazimika weta kilomita kuraja oso tungata kintu kire kwendekana kuona ambao pio itu improve tuingese manasi no ntunaza babe kuimbura ringi ndo nasi batatu outpatient maternity ni ingiro no ntumbi para batura ku para ku manage maternity ne kwenda nasi batano no ntuno guthere kwena case complicated ya muntu kwenda ku deliver kuge ntuke mbere Nthambiro in dispensary inenya wondi cia rume utinto murume urara ku ina maternity gura inyoka thore murito nanga mbueta kurukira kwa private hospital na cibitari ya umba ko ye wane anto site ya manere ntugo na cibitari ye maternity ne umba ko thaina anto site ya that ntugo na rira kwa twikire thirikari re Munya kurikia kuoma no nto nonete genda tumeote thuga twakina ambulance watu tombira tunwa ni ambulance ira ni utongeria bora bari kuo na nto kwa tugane ba ukwa na inya mono kwa soka daktari bara bari ku barutwa no nto ni kwithiro kugirwa tutato support totongeria bora bwekuo kine itanda bire yoro bira byare bya matandete byatua bire na ra cibitari je corruption ntu mone corruption batu mwanka thai itwagitie alternative ne thirete kabisa ete kinya ndawa utinya daktari ethairwo aikuo mwe daktari no asugulikira kuma twana weta mwanka mwekuru kwatuika manto yate kugumbikana daktari batikwana na daktari bagethera batikwana most of the time sikwetha kuna challenges utuko utumba kuna daktari ukumba kwethera kiudumia ase ko maternity nonto one daktari mwase no wethere na mwase na outpatient na ikwe mwase no ko maternity no re kwashugulikira cibitari je kurubetu barerwa na ome barerwa na ndibe barabarene bareta njirene bakakwira no nto bwa kwethera cibitari je rebwiri tutegera kunture je onde tutegeri ki Igembe East ward cibitari batukwethera inya ile bo mwanka 4 nto te facility ngeje iri onture je onde ni ngeragia kwariria antu bara barito na mbira wande mwalimu wao wa kubaromithia kuma na alali sabu bakeza cibitari lakini beza bationa utungata uko cibitari limwe iberaira gutinda gitari bakelo baiti kiengo na baiti kiengo mantu zao limwe zaruka iranjirene riu ni bakuromba Gavana wa Meru Kawira Mwangaza na munini wawe Mutuma Ntwethingia urokarete teke minister wa ugima bwa mwiri kuliunga cibitari ne unotiere witithwa nkathe utwika level 3 na nkuluki kuthiria mathina yara ya merumirite keo the center botu kuona tukekira twagalugire Gavana budget Nthambiro dispensary ikuluku yumu kwa dispensary yete level 3 mwangatha level 2 baraba kwelewa Mheshimiwa Gavana Kawira ine itare yaku ijo Nthambiro uraugira utibu ate kumenya utiri ate kumenya na itukugirwa ni bora uraugira no ntu no kumenya ijo ndene ya Nthambiro araka iwezekana umututethire cibitari yetu nondu cibitari ni thiri antu wetu kaba ukwa wate weta nturene cietu ontuko itukuthiga zaidi antu bathatu nondu bwa mirimo imika yonto blood pressure na mirimo ya shukari irebweri gutiritirwa wao antu bakara bwega riu gote thibitari twinayo Bwana Kawira Mwangaza ndi mucore na nukuona nimbijite gwaku muno ngikuriragira nikenda tumba kuona thibitari neto nikenda tumba kuona thibitari cukuru ana ni bakuriwa ni mpara nikenda umba gututedia mwendisimiwa so please itokuromba Madam Governor na CSO Health yora and Deputy Governor Mutuma Ntwethingia ibe cibitari yetu Nthambiro be yetu belese thina cietu ciongwa nikenda bakomba tuthikiria direct from the horse's mouth nikenda bomba kwetha bakimenya thina cietu boya ko twenda kwa cibitari wetu Nthambiro Igembe East ward Igembe Central murungu wa mutethacia urakumbikana no nto nio wate guntu kuote kuma kiutini iwete no thie gwata south nende thinera nene rio so ibu kwando sendira alam kende Deputy Governor wetu Reverend Ntwethingia uratu asoraba karibu sana by planera Meru County nonto ngwetikene acting itogo Gavana suna agara tamarito yange watu parliament mukurugire muntu waziri weroth nonto yombo ginya to an extent to abeta parliament assembly to kamberi ko oversight muntu wenu uri waziri wa afya ni mantu yeko mandate yeko wena yona cibitari cia Meru ni nkuo nkiripotera Weru TV cibitari ni Nthambiro Igembe Central
Mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa.